Welcome to Copenhagen Airport, ladies and gentlemen, where we've landed approximately 20 minutes ahead of scheduled arrival time. Until the captain turns off the seatbelt sign, we ask you to remain seated with your seatbelt fastened. Keep your seat back and table in the upright position, leave all your cabin luggage in place, and leave your mobile phones switched off. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent luggage from falling out, as it may have moved during the flight. Please observe that smoking is allowed once you've reached a designated area for smoking. For passengers who did hand over their cabin luggage outside the aircraft before departure, please remember to pick it up before entering the terminal building. For your own safety and due to airport regulations, please do not move around while waiting at the forward entrance door. The captain and his crew hope you've enjoyed this Scandinavian Airlines and Star Alliance flight with us this early morning. We thank you for choosing to fly with us, and we do wish you all a pleasant stay here in Copenhagen or a pleasant onward journey. Mine damer og herrer, så har vi fornøjelsen at byde dem velkommen til Københavns Lufthavn, hvor vi er landet cirka 20 minutter før vores scheduleret ankomsttid. Lokaltiden her i København er cirka 10 minutter i 7. Indtil kaptajnen har slukket for skiltet med sikkerhedsbæltet, bedes de beholde sikkerhedsbæltet fastspændt. Behold stolrykker på opslået. Lad alt deres håndbagage forblive på sin plads, og lad mobiltelefoner være slukket. Vi beder dem være forsigtige, når de åbner bagagehylderne, så bagagen ikke falder ud, da den kan have forflyttet sig under turen. Vi beder dem bemærke, at tobaksrygning først er tilladt, når de befinder dem i et rygeområde. Passagerer, som afleverer deres håndbagage uden for flyet før afgang, skal venligst huske at tage denne bagage med igen, før de går ind i terminalen. For deres egen sikkerheds skyld og på grund af lufthavnsbestemmelserne, bedes de vente ved flyets trappe. Kaptajnen og besætningen ombord håber, de har haft en behagelig flyrejse med SAS og Star Alliance her til morgen. Vi siger tak, fordi de valgte at rejse med os, så ønsker dem alle et rigtig godt ophold her i København, eller en god videre rejse. Ladies and gentlemen, for your information, local time here in Copenhagen is approximately 10 minutes to 7 in the morning.